too much GH abusia for me ma obibia akwaba ede eba Ghana wahala dwumedi eso Munuaba ekwesi kapa na nso menemu edi ehye na watwi mu chese ensem ana ekoso abusiafo esewani ensese ye ka ede echawo rezoma edi nsem bi bebetu dwama enomu no abrantie anyumtuni bi nso ebaye ebebeka wono susu na dwene ne de rezoma asaba bonten ababeyi ensem anu abobọ na dwen ede atre ye abrantie no ensem a ekoso no na abusiamu mayembura ensem no emu na watwi ya mu ena ebeto eja rezoma okotna radio station so achese wokeka his excellence na Dankwa Akufo-Addo ne ho ensem compare Akufo-Addo to former president John Dramani Mahama na memo a obebebu na no ena in the description no wodi etu eja SM se enkaye pobi anase se yebeka se MPP for se dane dam NDC for incompetent and John Dramani Mahama na memo obebubu na enyama mopa na se ye de wo mo amamo ne ye comparison in a form of say ye de wo amamo ne compare ye diseases anka NDC de enkomo de malaria nanso say the MPP for bad and come de mom Ebola and ebinum kraka say there be for coronavirus mom because MPP for the we must say no may papa malaria put the head there winya eno anu adrompo etimi hunu say wonu adrowe ya ebetimi akọ ede ama wonu adrowe ya entimi nko nanso so Ebola ne corona de enya de say ubenya adro ede ayeden akon etia eti wo mu de omo adwuma wo mu de ne de wo say adwuma owu adwuma ene wo mu de na no ene manyuntini abrantie akona na wono nsoso na anya ne de anya na bojo crampo se rezuma woni se ene hwan so obeba bonten ababe comparison with his excellence na Dankwa Akufo-Addo and former president edidi mampanyi atmaka de eni kwanse wo kam ede etre no na eno na te se ejinja abrantie ye wono so ye na je so obeyi ne ho fi wono so be kana adwen ede ache rezuma no no so efa eyefo no record ye na ode betu eja se wono rezuma one obo sa ena wo mo music a wo mo gi sikadi yese dwumayeko no entimi ntumpo mentimi afa mo papa bia amwa se dwumayeko no ebesi enne music a egu out se sikadi a na ekoso eno ena mo de se wo sikadi wo mo de akwakopi mu wo gamro wo ma ye wo ma gen se wo mo ebeye onu na empanifo na se board of directors a wo mo wo honu no krampo no obo wo honu ma dwuma bia obi edi krampo no mo nim sa dwuma no ho hwe enso ye dependenie ama na se wo mo enye ne obobo na adwentwe no ka sem honorable Kennedy Japan ehu ebehia se obeye nhwehwemu ede afasa ensem wei nhwehwemu a wo se wo ye wonye na sikadi ankrofo no edie no wo mo entimi nya because rezoma no wo no ofi music mu no oni sika ebiemu na won toto adan ne won kwani basu sei ejapade wo ahunya de wo ni nyina aban sika wo mu edie o mo sori a ena yetua enumtuni bi sei yetua enumtuni bi sei enso enya de se enu krampo ena wo mo o mo gisika no edugu wo mo ebotom wo mu na anyuntofo na wo mo bre wo mo mogani edi dwuma no wo mo de wo mo ho akoka adwamu no wie ye no ka na adwe ka che rezuma so hu ni se ni tiri nye ene nsem a wo keka ede che de abusiafo na esewani ensese ye ka ede etrewo na nka ne enim se nka nsam ni nyina akọ na so ne dayi ye nua bema rezuma ababonte a wono susu aba na ne nkyiremu no wo hu ne se abrantie no ono hype bi na wo pese nkrofo enye den ensante ni di because akona na wo bo a enka ne na no wo mu ni no ba se pa de se wo bo edin na eti se like obia enkai enya de so obia enim nipa ko obia enim nyonyoma wabo na nkampo chese o maka se nipa so masi ana wo benten enti wa ye na adwe so wo fa wo mo ensem yi so ena de a promote no to ofo na nsem hunu enso ho enko no de ensem we ebebetu ejan Ghana fo bebre na ebu efu na busuan mo man kotie ye nua be ma rezuma ne nsem odi etu dwane ye ba ye beto a eso. Oh, me, I don't have time for such jokes. I mean, listen to the video yourself. Right. This is a frustrated guy who's looking for attention. I mean, if he wasn't, and he's succeeding. I mean, if it wasn't for this nonsense, will you be even calling me this morning and showing it on your television? Who is Abunana? He did the same thing to a war. So what is he trying to say? This is an ignoramus
uncivilized villager who thinks he can just use internet bundle as chief, so he can just spew any rubbish. And first and foremost, everything he's talking about doesn't make sense. If he thinks he's not even a member of GAMRO, and then saying that I've insulted Akufo-Addo, what is his evidence? I mean, he's an attention seeker. So I'm a serious person. I don't have time for such jokers. GAMRO is not responsible for the success of every musician. GAMRO is a private organization regulated by law and regulated by government. The fact that you've gone to studio to record, if you haven't assigned your rights to GAMRO, don't expect anything from GAMRO. It's a private organization based on membership. So such people sit and spew rubbish out of their own ignorance, and they think that Ghanaians will listen to them. I mean, look at what is talking. Attorney General, what they say, Canada Japan should investigate me. Is Canada Japan head of BNI? He should go to court or go and call whoever he thinks he knows to come and investigate. GAMRO has already been investigated by Attorney General from its inception till today, if he doesn't know. Such idiots sit on radio and sit on social media and talk nonsense, and then they have the media giving them the platform. I don't have time. I'm too serious with serious issues. We just did disbursement, I think, 3 months ago. We did it because of the COVID. Even though we disburse twice every year, but because of the COVID, the board met and we decided that whatever small money we have, we will distribute. And someone what they to John Mijidi pan say what say and some not just a year a copa year and no any D kind a day a year and some ever from Ampania and Nuntima Konana ever Cabia or Hunisakona Edis Juma because of Sopa landlight Nasi Nuntino Wama a year or day or no sooner drink shower warm a day ababa to Edra. Now I do didn't say way a barrier and a binum so giant. Resuma the work and the name and Yano Cre and Yasa and Etia there be and Yan Sacra and no Esan say yes I Jumedina no Womudi Womunya Kukunya Abemu Etna no Mukunya Bensikadia and yes no Mudi Yawomu a no some of the babwa a 2 and pom ama a year a Jumano etmia Coswa Padi and no dear woman and share and ye mum and yet the woman by ya woman and Huberto the woman by ya woman Makuma ever do woman and no and a woman egusua woman a enti so wojina wono waka se eya konana nensema wo ba be kan wo kan said the beya wo de be pe hype anase wo kan because of say and wono onim de a wo keka anase wonim de e koso enu nti na wo kasa ensem no na wo fa nensem enso ho no ma no wo kasa de no pa de ene na chese wo boa na enu na bi no mo so se hwe embraso se empanifo ema wo mani enna ho ebraso se empanifo enye hwehwemu mfa eye wo mo ye aban adwuma eho because ebinum ede eye nyoma because so ye aban adwuma eye tua ne ka sei no wo de fa no wo di pu enkrofo akatua e wo se wo de ma eye nkwada wo mo hye wo mase no wo mo emfo mo enti no eye asema akona na eka ye no empanifo ema wo mo ani enna ho na nhwehwemu bia e wo se wo mo eye ede efa ensem no hono wo mo enye emfa ema wo mo anya sa pade am yetete ha no mo san na omanyi agija wo manyi asai na ebinum nso etu aso no ekase da bi rezoman de oye no oya manani atra na nintom wo mo se ya ko na wanyini che ne de na nso so akwada se akwada hu ne nsa wo kura wone mpanifo ene didie abrantie no wo hunu de ekoso wonim eyenyum tu nimu wonim de ekoso ena nani ehunu bie ena na sonso ati bie ena de ekoso na ye na bufu ye na hi eye ne tan enti na welcome enti wo twe wo madwen e de asiso ama wo mo asan afi wo mo bone ho so na se wo ka wei na wo ba begina ho no be ka se ane ai ade hono bu Canada Japan ye CID hono bu Canada Japan ye se na wa ba hwehwe ensemu e de ama wa ena wo kasa pa de ena na wudi eye efom esan se ye mampanya wa kasa e de atia no no eno krampo no eye mu aye betimi agina so ede aye bibi ede atia wo entisa wo fro sem because of the abrantie na aka no esanse wo so enti no ma ye mfa na asem enya asem na ye mfa na asem like ye di na asem so emfa enye hwehwemu bi pa dia ene wo boa kan hu se
panyimu ekasa yetie akwada nso so ekasa yetie na ni nyina no nhwehwemu ebekoso no na ebetimi abo ama yehunu se de we eka no ne kwanso no anase enye ne kwanso a eno no we ene eye adwinkyerɛ ni bi a ye nuanom binom de etu edwa efa eye rezuma one akona na wo mo eye ntawantawa abepie mu ewo wo mo entem abusuafo wo nso so wo fie sen na wo hu ensem no esi efa rezuma eye right with what he said there were kayen ne kwanso anu no so timi kaseti amampanyi etimi compare mampanyi amamoto a disease na eye akona na beka bi no hu ne se enye ne kwanso a eno no who is a resume or your right at that side and I say a year and some akona na edibebe tu jono no kwan so anu no was sempeni phone to woman is wo na womunya enhwehwemu emfa ho because say kwase boni kalabuli no year adoso ewo omanyi mu ana say the wadwen echewu esi efabia no for wadwen che ebra ewo too much comment section ebiemu so share videos no efama abusuafo adofonom ene eye etiefo na wo bia enso so entimi ehunu nia ekoso ewo memu no so emfa na dwen and to edja na when my rain so say obe like videos no me aya adoma na ewo enche ho say they upload the video bia what me enya notification or follow your Instagram page so @tumagh_. Me din ene akua sikapa dasene yebesane hia makramo.